Mkwetu nake kuiteja ndi ukana ilwezi nalo kuwali neo nafule luku ya kumgudi luku ya mwihulu mulongadi mulonga nelanga ima yatama ina hela inga nguwayi yumanyi enoyo mulonga natukala ngawanyi nakwata ngawanyi uzila neya ngawanyi nelanga ima idezi yatama wanyi kumukanda nyeno niko kwa kuleshelo nao neo kulanga ima yatama wanyi aga kwa mwe teluku wanyi wana dichi ukwela na ngayuma ya kubula kwilu mulonga ditachitangisa ngau nao neo kubula kwila ima yatama kwa mwulu ewa ilanga hidi muku mulonga waka mulonga mukanda wa Nzambu mukanda wa Roma chapter 3 verse 23 unashimu nao mulonga atu ejma na putola na kanga nikushika mashikila lubanzilo kulema kwa Nzambi mkwetu finwa kulesa lutoto mukanda wa Nzambi du unakushimu na ne chukutala chengu mukanda wa Yohana chapter 3 verse 16 unashimu nao chasoje Nzambi kenga impata ya mwishina wa henu wanindu umo kulonda mtuku mkwelela hetu muhanya kakabuli kuno dichene ukumkwelela matesu kwikala cha mchea kwa mwina kumshidije makudei akungwamna wanyama kungwamna wanyi mulonga matesu mukanda wa Nzambi du unakushimuna dichi chiwaya chechu waikola la Bible taindine na ikolela wanyi na kolela wala Nzambi du kala nika mwulu dichi chunga nchina chechu utwala mwulu kuya kuchefu every day kulomba hidi mukanda wa Nzambi unashimu nao chinga mukwelela mwaka wakai mwulu ya unupesiko wanyi kumkwelela mulonga inelanga yoma yatama wanyi so ninena funika ya mwulu hiuka ya mwulu nikaya hiuka kumulonga mukanda wa Nzambi unashimu nao chinga unamkwelela mwaka wakai mwulu una haya mishi kumalano iseke kala mtu wa mwahi pingi kwekala awama wahi na watama dichi antu ama wahi dio antu wa mwadi akufani kaneyani ye yudu mtu wa mwahi mwinjilani mulonga la kulwezareke mkwetu la miyaminelanga yuma yatamu wayineya wanyi ila tukala wayinelanga wanyuzila ila mukanda wa Nzambi unashimu nao hanu wa maseko mwahi chinga Nzambo dichine ini Nzambi na tuambi Nzambi dina tuambi mulonga onsangula kuwasha mkwetuka kuikuwelelane katu ihana kwenda tukashaga mchori ulichuwai mkwetu tiyanga dini mukanda wa Nzambi chiu na woshi mukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 unashimu nao mulonga antu ejma ana putole anakanga nikushika mashikila ulubanzula kulema kwa Nzambi diche udi umuntu taindine yedi umuntu dichine udi umuntu udi mukwashi udi umuntu wa muwai taindi udi umuntu watama kwesika na mukanda wa Nzambi chiu na woshi nidi ni umuntu wa muwai mulonga inelanga yoma yatamako ila mukanda wa Nzambi una woshi chochuko mukanda wa Nzambi la kushimuna nao yume ejma itfelanga nichi itwa tonjo kanga ikala shidi diche unakuwele taindine nakuwele wanyi mulonga yami nakule zare na minelanga yoma yatama wanyi dichi yuma nyai wa ina toshika kutwala mwulwe na yangu chechi nakwasha antu ayanda inachukala wanyi nelanga wajila wanyi niya mama yamna yovaila ila mukanda wa Nzambi unashimu mcho chuani mukanda wa Yohana chapter 3 verse 16 unashimu nao chaswejeli Nzambi kenga mpata ya mwishina wa henu wanindu umo kulonda mtuku mkwelela yetu muhanya kakabuli kuno dichi mkwetu fuma mpinjiwa iwa semu kiluwa tuamba ude taindine ngana tuamba ude dichi unatuambi udu mtu wa umuwai ta mtu watama nidiri mtu wa umuwai mulongati ne udi mtu wa muwai indamne nkwinza kudei nkwinza kudimba nidi ni mtu wa muwai taindi watama mulongati mulonga onantini unashimu ne kudimba mkweni hidi nshidiko indamne nkwinza kudimba inekali nga nshidi mulonga ya minidi mtu wa muwai udi mtu watama wasenda ude chuma cha mkweni cha kubila kulomba taindi kanda nasenda ude muntu usenda chuma cha mkwao cha kubila kulomba amtena nganawi amtela nawe ikombi wekala muntu wa muwai taindi watama ne muntu kwinza kuitala denu na kuiya yuma yenu kumtena neni ikombi dichi ikombi wekala muntu wa muwai ta watama newe ya ode chuma cha mkwenu dichi udi muntu wa muwai ta watama muntu watuamba muntu wa muwai taindi watama dichi watuamba ode taindi kanda natuamba ode dichi watuamba ode udi muntu wa muwai ta watama dichi akwila udu muntu watama chuma chiwatela kwila chinga umkwelele mwantesu kwikala cha mchei kukwelela mwantesu cha yamuti
kubalunga mchima wena kuelela ne mwantesu wafulile ashidijami kuelela ne mwantesu wafulile ashidijami amushikili mjamu wasankili mukufa fuku damchisatu diche anakuwa mwini de bai kuya kuchechiku hela kwila yuma ya iwahi mlongano isegi kosi muntu wa muwai weji mwefuda wakanshidi kwesekana mkanda wa Roma chapter 3 verse 23 ne chwatia dichine una kenga wa mwini wanza mchinga witechine initi na chidi na kumkuelela mwanta Yesu wikala cha mchei eyo chuma wachitia udeita indikanda dichine ikanda chuma chiwatela kwila chinga umkuelela mwanta Yesu wikala cha mchei mwaka nzamba kwa mwini mulonge chuna hanjulu kina nzambi mkashike chune chuna shimu mkanda wa Timoteo nao kwe mulonge kala nzambio mungi hafu mkashika wantu yena muntu yo Kristo Yesu dichi Kristo Yesu dina tweshi kufala kudinza mulonga di hakude chakubula ena ko simu kuchika kudinza diche unatonga chokine kudima hakwa chenga no sektai ngati yeno weno yan Maria mama yanza bile twalembelelanga ewe kala umuntu taindine nekala lumuntu dichi Maria umuntu taindine umuntu ndiye dichi ne mkanda wazambula kushimuna nao antu ejimana potol anaganga nikushika mashikila lubandula kulema kwanza dichi anateni eyo taindi anateni ni Maria dichi yakwikala Maria yena imuntu latweshi kukulombela kudinzambi ehiya kukwamwina taindi mkando wa Roma chapter 8 unashimuni nao mwantesu di watulombelelanga by Maria dichi uma tuna oshine bwamu unatongesha kidei ya lumba taindi ya lumba na tina nenge shumuchimo wanu mulonga kutia nawe Yesu di watulombelelanga by nao Maria omudimu mulonga mkando wanza bidi unakushimuni dichi unakuelele mwantesu latweshika kutwala kudinza mitaindine nakuelele dichi watela kwila cheno chukulonda euka ushaka mnamuna nzabaya kaiju dichi euka mkuelela mwantesu ifukwenye leluwe chalala mulonga ni mkanda wanzabidi chura shimuni nao wa mungulelu baide kumatikiko nasakili kwe ibwambo hakungolola kuntwala mjina ya waebai atemako nasakili nina nzabako yenda kupisule na wakuiteja mazwao